Kako je saopštila Centralna izborna komisija, na osnovu 90% obrađenih glasova, Srpska lista osvojila je najverovatnije 9 od 10 mandata koji u Kosovskoj skupštini prema Ustavu pripadaju srpskoj zajednici. I predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da je ova stranka na vanrednim kosovskim izborima ostvarila glavni politički cilj i da su osvojili 9 poslaničkih mesta rezervisanih za Srbe. Simić je rekao da će Srpska lista u budućem sazivu Kosovskog parlamenta imati dovoljno poslanika da spreče promenu Ustava, promenu granica naše zemlje i da se suprotstave formiranju kosovske vojske. Na osnovu obrađenih gotovo 100 biračkih mesta, Srpska lista je odnela ubedljivu pobedu u sredinama sa srpskom većinom i u sredinama gde žive Srbi. Srpska lista je osvojila 40.886 glasova, Progresivno-demokratska stranka 1.408, Samostalna liberalna stranka 3.113 i Partija kosovskih Srba 1.941 glas. Simić je izdvojio opštinu Leposavić, gde se, kako je istakao, vodila prava, institucionalna i politička borba. Ta novoosnovana politička partija, Partija kosovskih Srba, da je doživjela u opštini Leposavić jedan ozbiljan debakl, zato što je Srpska lista u opštini Leposavić odnela ubedljivu pobedu. Srpska lista je osvojila čak 4.437 glasova, Partija kosovskih Srba 1.520 glasova, Samostalna liberalna stranka 33 glasova i Progresivno-demokratska stranka 46 glasova. Ostalo je da se prebroji još 1.600 uslovnih glasova i to su glasovi uglavnom građana opštine Leposavić, zato što članovi biračkih odbora ispred Partije kosovskih Srba nisu dozvolili našim građanima u opštini Leposavić da glasaju sa srpskim dokumentima. Imali smo jedan ozbiljan problem u toku jučerašnjeg izbornog dana i mi smo upravo pokušavali da prevaziđemo tu celu situaciju i siguran sam da od tih uslovnih glasova imamo, u stvari ogromna većina tih uslovnih glasova su glasovi za Srpsku listu, tako da očekujemo još ubedljiviju pobedu što se tiče Srpske liste u opštini Leposavić. Ovim rezultatom, kaže Simić, Srpska lista je ostvarila svoj politički cilj. Mandate koje ćemo zauzeti u Kosovskom parlamentu sprečiti ustavne promene, sprečiti da se određuju granice naše države i sprečiti naravno da se pokrene proces formiranja vojske Kosova i siguran sam da ćemo biti jedan pozitivan politički činilac zato što ćemo prilikom konstituisanja Skupštine imati i poslanički klub koji će brojati 10 članova, s tim što će nam se pridružiti i jedan član Goranske zajednice, odnosno goranski predstavnik, kao i u prošlom mandatu, kao u prethodnom mandatu i sazivu Skupštine. I želim da vam kažem da na osnovu ovih obrađenih podataka Srpska lista će u Skupštini Kosova od 10 zagarantovanih mesta imati 9 poslaničkih mesta i jedno poslaničko mesto pripašće Samostalnoj liberalnoj stranci, zato što jednostavno dosta je komplikovan taj proces dodele mandata, da jednostavno za 10. poslanički mandat u Skupštini Kosova za srpsku zajednicu potrebno je 2000 do 2500 glasova da bi neko ušao i prešao cenzus i ušao u Skupštini Kosova. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić se zahvalio građanima što su Srpskoj listi ukazali poverenje jer su na taj način opunomoćili predstavnike Srpske liste da u narednom periodu predstavljaju interese Srba i dodao da se nada da će poverenje građana i države Srbije opravdati. Simić se zahvalio i svim članovima vlade, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću i predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji, kako je istakao, daje svu moguću finansijsku i institucionalnu podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.